Nabi Adam. Yang ketiga hitungku Bandung insan Allah. Yang kedua hai saudara Nabi Idris, lamsiru dalam makan top iblis. Hai Nabi Nuh masa supun pegat kapai, peding tenang bala tentera jenih bekai Allah. Pun Nabi Hud limang saleh nam Ibrahim, yang kat murah ngan sejahtera perang halim. Tujuh Nabi Lut 8 Ishak ngan Ismail, Yahudi minasur Rabbi kurban nasi. Musa anu Imran beketur sinadran marit dengan Tuhan. 12 dawat rumah lembut semangat kasu, iyang gilehan jadah leti dan laju Allah. Yang keleblah ulun pegaham kibli, Nabi Sulaiman karya Tuhan pangkat tinggi. Nabi Ilyas karya Allah hudib jino, 16 Yusuf bulun pengangkat samlaka Allah. Kadrah rupa Nabi Yusuf hati, Pudulaika permaharaja nan romuse. 17 suik kadre sepot mata, yang jo tingkat mujizat Nabi Musa Allah. Ulun pegah Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Ilyas, Nabi Yahya. 22 hai saudara Nabi Yakub, 20 Nabi Yunus lamprut ungkut Allah. 20 ulun sebut Nabi Isa, anak Maryam karya Allah hana ayah. 25 pamu kenerakan metua, Nabi Muhammad pangulai Rasul an Abdullah. Bandung Rasul 25 hai bahati, Jameruno berdagino bela lole, Jameruno ba ulama Bandung